yuko twende kwithwa na kioko chako ila nina ukithia na na utho cha tumanithie mauvola methino mathangu maitu ma omuthi ketha nindi ukwatiania na itu kwa ivinda mbere kana ketha nindi uvingu ya kameme kaku nina utho cha na moko ili tukwatiania imwe tumane kila kinthino mathangu maitu ma omuthi nina ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation aniambia na mauvola maithangu ni ya The Standard. Mauvo alama ningetwe wito kana headline ya The Standard ni presiding over rogues kana indi ni mauvo makonetie kutulwa kwa miyo kana lama sio bete miyo ni matongwete kutula miyo kana maofisa mapolisi yala manengetwe mandate ya kusuvia mwenethi wa nthi ya Kenya nimo maende na kumowa na kumomisa na kumanya maasya nikatoa mauvo manengetwe oitwe thangoni no ya The Standard twili kama uvone no momo wala matongwete balaindi meweta kana indi when police take law into their hands kana indi mobisa ma polisi meweta kwitha mayosi ya mia omoko ni mo balaindi meweta kwitha ikumbingisya enenthi sikosi twene mobisa ma polisi ubyoka indi tina wa maobisa mbe wa ikumi ma polisi bomethenya mivutho miputu mana bithukiye au me mana thauka Paul kuya Nandi Hills wala ndio mano manathie na kuwa amwe mama youth na kumanya maasya kavina nikala manende na uthoka Paul wala ingi muthenya ilimi vitu obisa wa polisi unathie na kuwa mutandithia umwe kuya karatina bana ndi mobisa ma DCI mende kwika ukunikili kumanya kucha mutandithia usu valaindi na umubia wa kungamia kana wa ku oversight wa kusisia na kuthaima uthuku mwa mobisa ma polisi wende na kwika ukunikili moboko meweta kana indi andu muonza nimo menite kuwa wani mobisa ma polisi mwai uwambe wiwoka andu muonza nimo menite kuwa wani mobisa ma polisi mwai uwambe wiwoka kuma twakwata mwaka imbia uwa 2026 wala indi iku ila sumanito na mobisa ma polisi ni iku ya na imwe na inya wala indi nisio iku kuma mwaka mobetu nisio iku ila mobisa ma polisi maminite kuwa enenthi kana nisio si ukonaniwa iku ya na imwe na inya nisio si ukonaniwa kuma kula kwi mobisa ma polisi mawaite enenthi wala indi utalowa amweka 30 number of youths who were killed during the anti-tax demonstration kwa indi amweka 30 meweta kwitha mo waiwe vindane ya maandamano makuleana na mutalatala wa kilovia wa mwaka mubitu nekatiwa mawala meithanguni siambe ya The Standard ithanguni ya katatu ya The Standard ni mawoma makonete indi lawyer mo kwenda mutwano ona kethi wote mwandikithie uketikila wa ni serikali wetete itumi mweni kana itina wandu mamina kutwana thini wa customary marriage kana mamina kuperform rituals kana rites cia marriage cia kuya ila ciendeka thini wa mbai cia kimethukanyo usuele kwitwa mutano nukithwa kabinane ka kutanisya ketho mutano noti mwandikithie ni Attorney General kana thini wa muvia wa wandikithia wa mitwano kethi wati wandikithitwe umwe ni ume ya mono mamina na utanisya mono ngalikoni ya kuwa na mali ni mawala meithanguni ya katatu ya The Standard ithanguni ya kana ya The Standard mavuma koneto ndo President William Ruto wende kuipanga ni kana kwikithia kana ni wasio kithia kwa tamu wa keli 2027 wenda kwitha indi umano ubangithitwe kutoa iwa vauwa kwambelelia vala kwithwa aikomana na tongo onthe alama asindie ungua chama cha UDA mevo magavana maseneta ambunge vamwe na ma MCA methiwa maikomana ni kana kwikithia ni malulumilia mi thini wa isio ila maminie na usinda kwikithia kana ni masinda ingi isio nisu ungua chama kiu cha UDA vala inengalika olio na maititwe tina nimende na kwivanga vala indi Gachagua ukweta kwitha mainenania na chama cha Jubilee na kila cha President Udimu yeuya
Uhuru Kenyatta kwikithia kana ni mamukwata mbao pena zekesia kana indi mabo meweta kana Gachagua kana kalikauli ni kwenda unenanya negotiations na chama cha ODM mayina mamakwate mbao thini wa unyumani wa 2027 kwikithia kana indi ni masinda na maenekala opposition kwa ivinda vingi nikati wa mipango ila serikali wapana kalikauli ende kwipangithia ni kana kwikithia kana ni masinda tukilanga liko ni kwenda usinda 2027 nicho kitumi mende na kuvangithia undu meukwata uwatei monene 2027 mabwana methanguni ya katano ni waboma konete indi enzama ya Senate kukulia makulio magavana kauta hivyo gavana wa Embu, gavana Cecily Mbarire, gavana wa Kwale Fatuma Achani, Gideon Mung'aro ula ni gavana wa kaunti ya Kilifi kukulia makulio iluo tume muthuku wa Ilovia ila sivathite ukondo kwa maundu make iwo na masivitali ndini wa kaunti yesu katwa magavana na mebikitenza mbe wa komiti ya mbunge ni gavana wa Trans Nzoia gavana George Natembeya wa Kilifi Gideon Mung'aro wa Nyandarua gavana Kiarie Badilisha wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na indi Cecily Mbarire wa Lamu Isa Timami maendekene masongie makulu bala indi Gideon Mung'aro ukwendeka asongie ulo utumiku muthuku Ilovia ila ni milioni 653 na itatu kana 653 million ila itumikite na ibe weto kana indi ni yuluwa billing ya unyaita wa kiwo kampuni mo unyaita wa kiwo wa kwe Mariakani weta kwitha unyaikite kiwo mita bilioni 9.7 bala indi ila maminite kufailiwa kana ila gavana wa kaunti suna failite ni bilioni 4.8 nusu aanite nusu bala indi Ilovia nusu sinaendie kampuni nusu na ile ingi nusu sisikie bala si ayendeka aelese utheu wa Ilovia isu bala si nikatiwa mawala methanguni yakatana kwenye magavana asuma vikite mbewa komiti ya mbunge kule makule iluo tume muthuku wa Ilovia mawala methanguni athathatu na monzani mawala makonete utandithia na indi mawala methanguni ya nyanya ni mawala makonete ilingi si cha kueta mosele kumanthi sianza nitina wa minister mubiani wa Kinando John Badi kwitha etekelilie kueta kwa mosele kumanthi sianza bala indi alama uleana na mobo ameweta kana kueta mosele kumanthi sianza kwituma athoosia kana aimi mabanthi ya Kenya makosa soko bala indi tani la Badi wawetete sika umanthi sianza kweta banthi ya Kenya ni tani 5,500 cia mosele nisio wawetete sika umaanza na kweta banthi ya Kenya baweta kana Kenya isia itha cia mosele tani 244,000 tons kana tani 2,440 na inya ila siweta nini nivyo wisiane siana undu wa Kenya matumia mosele vanthi ya Kenya nikati wa mavala methanguni ya nyanya hivyo ndi kilingi sichu cha aimi mamosele maiweta kana ni makosete soko wa mosele woni kwithiwa Badi ni wetekirilie mosele kumanthi sianza na kwetu banthi ya Kenya ni mosele ula utauma wa koti kana free for all legal work kana ni mosele ula utoe kumwa koti umanthi sianza na kwetu kutewa banthi ya Kenya mavala methanguni ya kenda ya The Standard maubo makonete kisomo bala mubia wa kisomo uweta kana amanyiwa ngili 930 numa menite kulika nthini wa skulu cia senior secondary school kana 930,000 learners nimo maminite ulika nthini wa skulu cia senior secondary school maiweta kana kini kilungu cha 90% kana kilungu cha 90 yuluwa yana cha amanyiwa alama nekalile mutani wa KGC ya mwaka mupito bala amanyiwa manekalile mutani oni amanyiwa milioni 1.3 nimo amanyiwa alama nekalile mutani wa KGC bala bena indi be amanyiwa motarambosi kama skulu bala indi Migosi Ogamba ula ni minister wa kisomo ukuweta kana ni maminite emena team maminite usituma kusisi amanyiwa alama tanambo the skulu na ti kusisi to ni kumanya itumile matumite amanyiwa amatalika nthini wa maskulu bapata kana indi ndi maskulu amamena unyivu wa mavuku alama ilite kusomethia amanyiwa ma grade 10 alama no grade 9 skulu ni cia KGC ya Ogamba
aikulia maskulu ala menete obokia amanyiwa kwikiria kana ni mambesi omasomethia na meyo ila thibo meteletele ngikunya ikwa ase kana ndi 40% ya textbooks ndos minite ku supply wanthini wa maskulu meki bathokanyana kilungu cha miongo ina yulua yana cha mabuku textbooks ndos minite unya icho njeni wa maskulu meki bathokanywa pala ukuweta kana ndi ndino asumwili siukite kilungu kila kingi nekikwithiwa kile kwa nthini wa maskulu ekulia alimo wikithia ni mambi cia gusomethia amanyiwa ala mamini no atomerera maskulu ni maitumia meyo ala thibo meteletele ingi inya icho nthini wa ciumwa ile ciukite ni mawala methangoni ya kenda ya The Standard. Twikilanilia mawala methangoni ya The Daily Nation twikilania mawala methangoni ya The Daily Nation mawala manengete wito thangoni isu ya The Daily Nation ni mabo makonete indi kilingisi cha wangangania kuyanthi ya US vala indi mumanyiwa ula kwa ivinda imu wai mumanyiwa wa University of Nairobi ula wasiaitwe nthi ya Somalia na ae wa nthi ya Kenya thini wa kambi ya refugees ya Dadaab kwitha indi akwatie citizenship ya kuya US na athamia kuna mbe cia utandithia nthi isu ekonanywa na wangangania ni mawala manengete uite thangoni isu ya The Daily Nation tulika mawoni na mawala mambite thangoni ya keli. Former Dadaab refugee cash transfer firms on the spot in US fraud probe palaindi ukonania kwitha ena kampuni isi kwathokanyo cia kutransfer mbesa kuma nthi ya US kukaba nthi ya Kenya na ila si nthini wa ukunikili si ungu wa ukunikili palaindi ingi ukuwetwa kwitha mwambililia wa ikundi kana wangwatu ni mwa Getaway Community Services ila ni kampuni ya uiti ili isa maundu ma uiti State of Mind and thisu ya US indi ekonomia kwitha anakwatite kimanza cha silingi milioni mana eli cia kuteithia nthini wa program ya uiti ku nthi ya US balaindi beweta sibitali isi yake timbandikithie balaindi siambie kuungamwa kana funding yambie kuungamwa nthini wa last month ila bitini wendi funding yaungamwe ni kana sibitali isi yake ikwa ukunikile mwe na makampuni make ma kunyaita mbesa kana kwa kutuma mbesa ila akenya menthisu ya US matumia kutuma mbesa ku nthi cianza kana ene nthi ma US matumia kutuma mbesa ku nthi ya Kenya kana kuma nthi ya US kuthi nthi ino ingi ni makampuni mekipathukanyo ala meukolania kwitha me ungu wake na nimo mende kwikwa ukunikili mevo Amana Money Transfer Amal Money Wire Daab Shield Money Transfer kati wa makampuni yangi ni me ungu wa indi mwenenthi ukweta kwitha aiwe vanthi ya Kenya kwita Dr. Abdullahi Hali ni kati indi wa wanganganyo loko konanywa na mo kwibo kupokea milioni isu ili cia sibitali na indi makampuni asuangi mekwiwa ukunikili yulua utumiwa ilobia kuma nthi ya US kuthi nthi ile ingi ni mawala methanguni ya keli na mawala methanguni ya katatu mawala methanguni ya katatu ingi mawetete undu nyumba cia unyaiti wa mavo cia US sinamanya yulua kilingisi kiu cha Dr. Abdullahi Hali na kukitangasa kuwikia kuungamwa kwa services cia makampuni ya sumake mawala methanguni ya kana ya The Daily Nation makoneti undu President William Ruto ukwithwa aikomana na atongo ima UDA ni kana kwikiria kana ni masakuwa kwa ivinda vingi nthini wa usakwani wa 2027 balaindi na kutajwa kana wakwambililia ukite kwithiwa na NGC balaindi kwete pamwe tongo magavana deputy governor senator National Assembly members women representatives apungi pamwe na MCA on the alama za kuyungua chama cha UDA ni kana kwikithia ni mekia mikakati na mekia mawala ni kwikithia kana indi ni malolo meilia mei ya UDA kwikithia kana indi ni masakuwa kwa ivinda vingi 2027 bala ingu kwithwa na umbano wa aspirants alama kwenda kwitia kibela na chama cha UDA President William Ruto ethwa aikomana ingi namo
5 February matuko ana no kwitho yakomana namo alama kwenda kukitia kivela chone kana kwikithia kana nimekia kicho ni nthini wa kithito cha kwikithia kana ni malulumiile na makwata wati munene tulikaba 2027 no siasa sioneka kana ureti woneka wende na kwikinya kana siasa cia 2027 sioneka siende na kwiposa moloto ungi ni mobala maithanguni indi ya kana ya The Daily Nation. Mobala maithanguni ya katano ya The Daily Nation mobuma connect nzama sakwa na mipaka ya IEBC weta kana vena gapo kana vena yanya ya bilioni 13 katiwa ile mekwenda kana kwikithia ni matwa isia unyuvani utena mathina va ye 2027 meweta kana metete bilioni 61 na katiwa bilioni sili minute no mathiwa ni bilioni 55 sisioka mesebe na unyivu wa bilioni 13 ni kana kwikithia ni matwa isia unyuvani wina umilu 2027 nese kana katiwa ilovile metete bilioni 1.3 situmika indi kwiva officials mahai EBC vala indi bilioni ingi 5.5 nikatiwa bill ila siithitwe vo nthini wa maunyumbani ala mavitite kana pending bills sia maunyumbani ala mavitite ni bilioni 5.5 na menda 12 isu sionthe indi IBC thiasia kana menda kuandikithia amoika new register voters 5.7 million kana menda kuandikithia akoni makura eo milioni 5.7 na sindi iseso hiyo nthe yitwaiwa na ilovia isu metete meweta kana pena unyivu wa bilioni 13 kindu kila kitono likilila na kuvingi sasa kwa nusu wa 2027 ni mawala maithanguni ya katano ya The Daily Nation. Mawala maithanguni indi ya thanthatu ya The Daily Nation ni mawoma connect wala mwisililwa okuweta kwitha INDA State House na kuwatha ofisa wa GSU na yangi kwitha indi High Court wa yulu wa kwea kibera ukulilie sibitali wa Kenyatta National Hospital kumya livoti ya ukunikili wa kileko wa mwisililwa usula ukwitwa Musiemi Kithuka Kimunyi Musiemi weta kwitha kana hospitali uwendeka umye livoti ya ukunikili wa uima wake wa kileko nthini wa mithenya 14 yukite ni kana kwikithia kana akinya kwatikana kwa visa wa GSU ula wathiuthi ndane isu Kithuka mwisililwa Kithuka kweta kwitha aendete State House vala itumisia kuthi State House itavikie na uwetwa vala indi wavikie kuwa kana kuothana yangi ofisa wa GSU la wa duty muthenya usu gate-ini ila wesilile indi hospitali usu wa Kenyatta wendeka umye ripoti su kwa mituki nthini wa mithenya 14 ni kana akivikie na kwatikana nake Musiemi wikiria kana ndanaendelea usiwa kwa ivinda yasa ni mawala maithanguni ya thanthatu ithanguni ya moja The Daily Nation mawoma connect kisomo what awaits learners in senior school under CBE kila amanyua metelete nthini wa senior school ungwa mutalatala wa CBE wetaindi mutalatala wa CBE senior secondary ikwa miaka 3 na thina amanyua ala mena ukuwa katikati wa miaka 16 nginya miaka 18 methi wa mesoma kwa kilungu cha miaka 3 thini wa senior secondary ni kana kwikithia indi ni makenanilia na kulika nthini wa imanisio cia yulu vala indi mekwambia usoma kala vala indi mekwambia usoma kuma muthenyani wa umuthi itina wa wosani wa manyuano kuthila wa muthenyani wa yo vala pia weta kana indi grade 10 ina unyivu wa manyuwa grade 10 transitions falters as fees drought placement errors by vala indi asi engi meonyungu nika yulu wa mivile ya VC engi meweta kana kwina munyao weta kana maina ilovia sia kwa na kwiva VC maina ilovia sia kumbania manyuwa mo ange maiweta itumi sia kwa moto manyuwa mo skulu ni ulu wa transfers ila maiweta manane ngiwe ivinda inini kusisia maskulu ala manyuwa mo meti tuena kwikithia kana ni makula yulu wa transfer nikatoa monyungu nikola me ungu kalala mena asiei manyuwa la meulika nthini wa grade 10
maumite grade 9 ni mawala maithanguni ya Mwanza ya The Daily Nation ithanguni ya na kenda ni mawo makonete utandithia balendi ithanguni ya 10 ni mawo ala makonete lawyer wants unregistered customary marriages to be legally recognized balendi musomi wa miya ukwenda mitwano ile itembandikithie kwikithia kana ni ya recognize kana ni ya manyekana na gutwikana kana andu acu nimesikie ni matwanite ni kana itina wa mutani kwikithia kana kila umwe ni wakwata haki yake loyo yacia kana many customary marriages kana andu mamina utwana nthini wa rurashu kana nthini wa nthio isu itha wikithio wa kana andu ni matwanie ona gutwika mena andikithia kana maina valua wa kuonanya kana ni matwanite nthio acia kana nthio ni wonani wa kana andu acu maketha matwanie na enda serikali ika recognize ya nthio ta wonanio wa mutwano mwikithie ni mawala maithanguni ya 10 The Daily Nation ithanguni cia 10 ino ithia mawala konetie WhatsApp and SMS chats can create a binding contract kana indi message cia WhatsApp na ila cia kawaida ni kuonania kana ketha be biasala mwiwanie na mundu nthini wa WhatsApp kana SMS amina ku produce evidence onu wonania kana isu ni contract ti lazima muandikane ti lazima kwithe na wandikano obyo kaitina wa ndagitali omwe kwigwana nthini wa SMS na WhatsApp na nthini wa calls kana megwana amonenge machine ya ultrasound valokethwa ndagitari no endeka ngili umwe per day nthini wa mithenya 145 days vala ndagitari usu wosie machine ya munyanya yena kuthi kwambia thukuma nayo na itina kumunenga ngili 5 na kwema motongi ya machine yake na kwema kweba ilovia ile inge maigwanite vala mabika kotini indi judge wetie kana as long as bena wigwano wena evidence ya kana ni machati ya WhatsApp na maigwana kana SMS yonanya kana ni meigwanie ni mebikie witikilana wa kana ni walita kwiba mbesa isu nthini wa 45 days na kutunga mashini yake as long as bena evidence ya WhatsApp kana SMS kana call recording ni wonani wa kana ni meigwanie isu ni contract tosha as long as bena evidence ni contract tosha ya kuonanya kana ni meigwanie so with the week careful iwana na mundu nthini wa biasala nthini wa WhatsApp kana SMS uweta kana bingwa contract usu ni wiwano wa kutosha wa kuonania kana ni mwiwanie mukone biasala na kwiva ilovia ni mawala maithanguni ya 10 ya The Daily Nation ikithia kana niwe kwatia mathangu asumeli ni kana wisomea maovu asu kwa withia na mono maovu asuma konete wiwano wa SMS na WhatsApp na calls cia simu kwithia kana wiwana na mundu kibiasala ikithia ni wamwe wa mbesa ciake no mwathi kotini a produce evidence isu ni contract ya kutosha ni mubia mwana musisi wa Mutongo TV nondo wa kwitikila kukwatiana na kwangu nengelele mavola meindini wa mathangu maitu ma umundi ndukathiva sa ninzio kithetie na mwani utu wa mundi tunane mavo makonete uima wa kiliko necho kituma andu methiwa na mathina ma kiliko methiwa na mesilia mathuku kuvikia kwithita nikatoa mavo kati wa unenenya witu wa umundi so ndukathiva sa ni tusio kithetie na mwani witu